The Khasi Students' Union, in support of the Northeastern Students' Organization, on Friday, 11th December 2020, had organized a banner display at the Motprand Point to oppose the government's blind eye and deaf ear to the demand for ILP to be implemented in the state of Meghalaya. While speaking to the media, KSU President Lambok Marngar said that the NESO has declared 11th December 2020 as Black Day in the entire northeastern region of the country, as a mark of protest against the enactment of the Citizenship Amendment Bill instead of implementation of ILP that would ease influx into this part of the country. Simpulong jung ka kisum ta kasni program kale hadian ba kaneso section kalarai ba kene khatoi der jung bunai no pura klasi megarai ba declare kum ka sing bodom net ka black day kanong isi ko kanong ba kaneso kasem bat borok ki student organization badan kasutri jung sum yesem de kawai karai kalong ba Pada pedeng jong rajin persya jong kibabur balang kaptam ki tarai tremlu jong kini ke time stay lam ni beroi kalau kita kasih ini tu kuat andai kasukar dia kam semla skor kam semla ngam bar kam semla new ya kasor jong panba jong ke time stay lam ni kalau ya cakmat ban pas po lok sabah kalau ya cakmat ban pas po raja sabah bar kita kasih ibi ka kalong kasih iba kedekaan maka nongrebi ngisem ba ni balai persya kom kene su roi bling persya ka si bi kolong ba pi haka thanyon isi pro roi ngisakhi tang po ka jala me klai ka jeng jelei jong ki bre bula sabar ki ban ban go haisnong ha kene ka jala ka jungi kolong pasir khe ro kata te wat lah pedeng jong kata bagi dangi keren nak por ngi dangi keren sepang tiki an kanun kibanya dah andai ba kesukaran dia kawara kan ban dak an bana makup burum susu bana khot subah susu dia taki menderi beker lalong ban kinong snong lalong ban kinong India khamtam ke juman boisnong apo kani ka than stilam ngi bro kawai. On the entry and exit points, the KSU president said that there is no use for only one out of all the 18 points to start functioning, but instead the government should see to it that all points that have been listed should function in the entire state of Meghalaya. Exit tempat dia exit ke datang ke entry po umli. Hapo ka rilum kasi biye jungi. Sarkar kalau identify ju khat teli ti khadap. Khadap rung ba khadap ni. Arlai teli kan thop ti por rilum koro. Da kan pli ban trikam tang ko khadap thara kan don jumbat. Kan trikam tang amling stage po jan hel sekala. Hari halal tang iong ba kampat biang tang kawai kan trikam. Ringi don kam ya kini ki bolong hakmat tam priority ki ba kasaka ka ban pendam kam kolak. Ndai lara kan trikam tang siliang so ketang kawai jingkang so kam. Tak tang kawai tak khadap so ba kapala ban talasi ban address ta ka jengrung jumi jumbu masba po ba sala jumi. Hot kalau ya sakmat ringi senang pet kom trikam ta ka jeng beli tak pra terti senang budian ka trikam kondur kom ta ka entry publik ndai kai ko mangi ko am pha kro sokar ka lomba om tang ko umling ya kini ki benta ki khmat tam khadop ni kan borok kata ka sokar kan koloi no martang ka wei kam padai ki babiang tam ndai kadim trikam dot ki borok khadop ki bala don akales babuno bakharan bakani ka MRFCC